Asikubingelele kakhulu ngokuhlonipha nangokuthoba. Obingelayo usikhuni inyanga amaqiniso. Nayi indaba la ikhona ke namhlanje engifisa ukuthi uyilalele futhi izokusiza. Ungakhohlwa ukufollow page lami nokulike page lami. Lalela ke into eyenzekayo. Unayo inja lapha ekhaya. Ubungozi bokuba nenja obuphi. Inja ma wena eniyifuyile ekhaya nidla ukudla noma nidla inyama inamatha le nyama inamathe enu inamathakho le nyama uyayithathwa uyiphosela inja amathakho sedliwa inja udla ukudla ushiyela inja amathakho sedliwa futhi inja njengoba inja iloku ithola amathakho inja igcina seyiphethe insila yakho wena seyiphethe insila yakho amatheke iyona into ejule kakhulu nalabantu esuke beyohlola izingane lezi emabhomu kuye kuthethwe ngisho amathe avula veza ukuthi ingane akuyona ibhomu ingane yakho kuveza amathe so amathe ungawathathi kancane angiyikhulumi kuyena nambeni impenda bonke nambeni ngiqabula bonke abantu laba bethatha amathe umuntu onesinyama angene kuwena umuntu kade ekhipha isisu amathaka azongena kuwena ahlale kuwena amathe umuntu kade ekhipha isisu angiyikhulumi leyo nto seyikhuluma ngelinye ilanga so inja iloku idla amathakho nje wena abanye baziqabula nokuziqabula izinja kuzokwenzekani mhla kufika umuntu othakathayo ethatha lenja eyoyithakatha ngeke ufe yini wena uzofa ngoba lenja seyiphethe insila yakho sekhona iphathi yakho esenjeni wena ekuyimathakho aphila ngaphakathi enjeni kathi kuthakathwa lenja ziyakhala kuwena.